Mahle lishonile nelebankosi lenhle nginivusele nginamukele ikilo lihlelo le-Newsweek lapho sitawube sibuka khona tindzaba letendeke kusukela kucaleke lona liviki. Silo somhlaba inkosi Mswati wesithathu sesivakashele indzawo laphana ke Empakeni noma ke lidamu lelisempakeni lapho lifike lakhanza ke ukuthi umsebenzi soloku uchubeka ngendlela lengiyo. Laba xuba wonakele umsebenzi welidamu lasempakeni bavetile ukuthi selokhu basasebenza ngesikhathi lesihleliwe futhi ke lo msebenzi utawuhamba ngendlela lengiyo. Leli ke lidamu lekubikwa ukuthi litawubhida imali lengafika ku-2.5 billion wemalangeni. Kwathi mhla til-11 enyangeni yeNgci umhlaba inkosi Mswati wesithathu savakashela lapha endzaweni yasempakeni lesasifundeni saseshiselweni kuyohlaba lisoyi lokwakhiwa kwelidamu lelikhulukati. Kanti-ke namuhla imvume yemhlaba evakashele kuleya ndzawo kuyobona ukuthi ngabe kuchubeka kanjani lapho khona umphathi waka-Ewade umnumzane Sithole lebengibona bakhakela idamu lelikhulu lempakeni idam achazele kabanzi isilo semhlaba ukuthi sebafike kulokhu ngaba ngu-34% wa phase 1A esigabeni sekwakhiwa kwayo kule misebenzi. Uchazile ukuthi kwathi mhla tisi-5 enyangeni yeNkhwekhweti eminyakeni wa-2023 kwasayinwa uvumelwano wasomsebenzi uyaqala eminyakeni lophelile mhla lulunye enyangeni yeNdlovana. Kanti-ke uvetile ukuthi isikhathi lesabekwa sebahambe lokungaba nganga-39% njengoba sebasebende emalanga lang-607. Kanti-ke bavetile ukuthi indzawo yekuhlala kwelabo labasebenza kuleya ndzawo seyakhiwe. Kanti-ke futhi kube ne-diversion channel nayo leseyakhiwe yafika ekugcineni. Sithole uchazile ukuthi lubonza lolwakhelwe kwesekela leli damu selufike esigabeni lesingangaba 65%. Kanti-ke Maswati lacashelwe kusebenza sekabhadelwe imali engaba nganga-660 million emalangeni. Kanti-ke imali yekwakha wonke lo msebenzi ifuna ithi 2.6 billion emalangeni. Kanti-ke Maswati lakhweshisiwe kwakhe noma-ke imiti lekhweshisiwe kuthi kutowakhiwa leli damu inge-50 kanti kuhlelwe ukuthi kutawukhweshiswa imiti lelikhulu nelishumi kanye nalemine 114. Kanti-ke imvume yemhlaba edvumise kakhulu umsebenzi lomuhle nakangaka lobonakala wenteka khona lapha empakeni wasewudvumisela netakhamuti kakhulu labo lese bakhweshisiwe bakhelwa eceleni yona-ke i-resettlement ukuthi bakhelwe-ke tindlu letingcono nemakhaya langcono lakhombisa inchubekela phambili. Ingwenyama yemhlaba eshito ukuthi kufika kwaleli damu kuta nentuthuko lenkulu njengoba balimi bakuleti ganga tangala kubompakeni bebasoloke bakhala kakhulu ngekuthi kude emanti ngako noma baboleke imali yemabhange bese bekubhadalela tindleko letinkulu kodwa ukuthi bangakwati ukutibhadala ngenxa yesomiso. Sesibonile emakhaya lesebakhelwe wona lamahle labonalako ngoba labanye bayabonakala esigabeni sekuseni lamakhaya bekavele akusiwo lanjani labanye bebanemakhaya labonala ukuthi cha sebakhile kepha ke noma ngabe bongakakhi na ufika umsebenzi lonje lidamu lenjena lekwe ukuthi nalona lube kahlala kaligunyana impilo yakhe ivele isale iba ngcono kakhulu bekunene. Basale bajabulile kakhulu ngawo lo msebenzi babone njoba nje naletinye tiganga laven la kwakhiwe khona emadamu sivele sisele kuleyo ndzawo sisele siphila impilo lengcono kakhulu. Kubukwe nemisebenzi lebonalako ukuthi le msebenzi itawubaniketa likusasa lelihle kungathi kungaphela lo msebenzi lapha bese kuphinde njalo kusala kungena kade tiko ngoba imisebenzi yemadamu lenjengalena ifanele ilethe intuthuko lenkulu esiveni bekunene. Kunye into ke lokungenteka ngoba lidamu lilethe manti singafaka tilimo letibonalako ukuthi letilimo tiyasita live liyakhicita kudla ngoba solo sengakafiki la sithi khona live
seliyakhona yini ukudondla ngekudla lokwenele kubonakala ukuthi kwenele mbamba kepha ke ngekushoda kwemali akukavami lokho bekunene eminyakeni engcile kuleti ganga leti tanga lapha bekuvama ukukhalwa ngesomiso balimi labanyenti nje lebe bakhona ngalapha lebe baganekise ngalapha lebe hambe bayoboleka netimali emabhange wakhanya ukuthi ke ngoba bese kufika somiso bese sifike sibulala konke lokhu lobothi wena ukusebenzile manje nasubuyela ebhange soyolibhekela ukuthi akufike somiso bakhuluma usikhala uzange uyideka indzaba yesomiso nawutoboleka imali wafika wathi utoboleka imali and therefore ufuna ukuyibhadala njengoba wathi udayiboleka Lo semhlaba sibethembisile labo labasebenza kule contract ukuthi kufuna ukuthi uchubeke kwakheke ngemisebenzile ekhonsako noma seliphelele leli damu kungabese ukuthi kusala emaswati angenayo ke imisebenzi. Imbube Mhlaba ivakashele indzawo yaseJozini lokuyindzawo yayo ke imvelo. Silo semhlaba sifike sadumisa yona ke le ndzawo yaphindza waveta ukuthi sivele sidute nale ndzawo siqhubeke noma ke nokusebenzisa wona ke amathuba etekulima kulandzela ukuthi le ndzawo kusendzawo lapho kusatholakala khona amathuba etekulima kuteke kutawuvuleka umnotho. Imbube yomhlaba inkosi Mswati area Jozini Private Game Reserve elaphaya kalavumisa imisebenzi yale ndzawo yokonga imvelo. Lobuke le ndzawo uchaze kabanti ukuthi yacala kanjani nekuthi ite ifika kulesigaba lesekuso kuhambe kanjani. Le ndzawo yayilipulazi inesiganga lesingaba ngo7 hectares kanti iselusenteni lwelidamu lelikhulu iJozini Dam. Inemvelo lenyenti kufaka ekhasi tinhlobonhlobo tetinyoni, tinyamatane, tihlahla temdzabu netilwane ngaphandle kwemabhubesi nabobhotshane. Noko bavetile kutsi ngenyanga letako yeLweti kutawuta emachitha. Imbube yemhlaba ivete injabulo ngekundlondlobaliswa kwale ndzawo njengobe ngesikhatsi bayicela bachaza ukuthi bafuna kungenela kutekuvakasha. Imbube ishito ukuthi bayabonakala ukuthi sebathutfuke impela njengobe bayayisekela nemikhosi yelive lapho baye baletse tinyamatane ngaphandle kwalonyaka ngenxa yesifo se-foot and mouth lesibhedvukile etilwaneni. Ingwenyama iphindze yabonga sive sakule ndzawo ngekuvumela intfutfuko ikakhulu kulabo bahlala kuleli plazi. Sithumisa sive ekubambiseni lo msebenzi bekunene ngoba kuta kwemsebenzi lenjengalena bese kudzingeka ukuthi kube nekuthi akwendeke ukuthi ukhandle ukuthi nekuhlala lebekuhletiwe sekufuna kuphindze kulungiswe ngetindlela leto letitsite kepha kukhandle umoya umuhle wekubambisana ukuthi asibambisaneni kwendele ukuthi lo msebenzi utoba impumelelo bekunene. Bekunene namuhla ke sekuhle kuthi nanga eMandi eJozini akasasiwo nje kuphela ekunatha nekunisela kuleyo msebenzi lesitabe siyenda namuhla lamanti asatawubani ukuthi lofuna nje kutoncibilinzeka ajabule ukuthi utawungena emantini ende imisebenzi leminyenti lemihle nanga emanti asakhona sesitawasebenzisa ukuthi si benefit ngawo bekunene. Bekunene sesithumisa ke ukuthi ke yonke lemsebenzi inetha nemathuba khona lapha esiveni nakulendzawo ukuthi sibe nemathuba ukuthi sisebenze titokhula letindzawo tibe nelikusasa lelihle kwendele ukuthi ke kube kunyenti nalokwa lesitawukwenda
kube ingcenye yawo lo msebenzi njengoba silapha nje eJosini Game Park nakhona kubonakala ukuthi singetetela kule msebenzi leseyivele isetshenzwa ebekunene. Sithumisa ke nemaplan nemaphupho lesiwavako ayo le Josini Game Park le bawahlanganisile nale banawo ukuthi bafuna nokukhulisa tilwane besetingekho kulenza olena kepha ke ngekufika kwale structure seJosini Game Park tinyamatane tibuyile lapha njengoba nje abekile CEO lapha tikhona ngoba noma kunemikhosi njengoba nje sisuka emikhosini iboke lonyaka ngoba lonyaka kube nabo foot and mouth nako konke lokho bese kuphathamisa netinto letinyenti kepha ke emuva kusetele inkinga leto abe ukuthi nakunemikhosi njengoba bekunemhlanga kube nalo yamkhosi bavele babike ukuthi tinyamatane tinyenti kabi bese bayawati ukuthi titholakale leto tinyamatane ukuthi nakusetshenzwa umkhosi nebantu bahle bathola inyama yenyamatane ebekunene. Imali lefakiwe eguquleni leli plaza ukuthi libe yindzawo yekonga imvelo iyendlula etigidzi letingama200 200 million emalangeni kanti sebayofika emaphatseleni alokuyakha njengoba lokungaba ngu-90% kwetakhiwo sekwentiwe. Lababukela indzawo bamema abatshali timali labangafisa kubesekela ukuthi bavele njengoba kunematfuba lamanyenti njengekwakhiwa kwemahhotela kulokunye lokunyenti. Inkhosi ibese iyolayelwa tilwane kanye naleli damu. Etindzabeni temsakato eThongweni Maswati kuyakhanyisile Mabuza titfombe Kimberly Mavuso siseJozini. Silo somhlaba siphindze sadumisa indzawo yakaLavumisa sive lesidvute nelidamu leJozini. Uthe siva siwathathe lamatfuba kulandzela kwekutsi lelidamu litawukhicita emanti lenele kute-ke kube nawo-ke ematfuba ekulima. Njengoba imbuba yemhlaba Inkosi Mswati III ukuthi itolo yavakashela lapha eRoyal Jozini Private Game Reserve lelapha eKaLavumisa, imbuba yemhlaba idvumisile kutfutfuka kwayo lendzawo ikakhulu njengoba kwakuliplazi. Silo semhlaba-ke asikakushiyeli ngaphandle kwekutsi lidamu leJozini lakhiwa nje lakhelwa tindzaba tesomiso lebetikhungatse kakhulu leyandzawo. Imbuba yemhlaba itsite leli damu lelikhulukati liphindze futhi lelekelele sive saseNingizimu Afrika lapha endzaweni yasePhongola. Kungako kukuhle kubona ukuthi tinhlangosi letiningi telive lokufaka ekhatsi tekuvakasha nato setiyawuzuza kule ntfutfuko yaleli damu. Kantsi-ke imbuba yemhlaba yababongele nebalimi kwekutsi sebatakwati kusebentisa onkhe ematfuba lakhona kwekutsi nabo bakhone kulima tilimo letehlukahlukene kuze kutsi kufukuleke umnotfo welive nekudla kube ngiloko lokutfolakala ngendlela lefanele kantsi-ke nayo imfuyo ikwati kuba nemanti lanele. Lidamu leli nalakhiwako kwakubukwe kona ukuthi lo emanti umdali lasendela wona sekubonakele ukuthi ngekuhamba kwesikhathi emanti ahamba anciphe emaveni ikakhulu njengoba sikhuluma kula tindzaba tanamhla te-carbon climate change bo-global warming ukuthi loko sekuniketa insayela lenkulu esigabeni sekutheni emanti aflowe njengoba bekavama kwenta njalo emuva bekunene. Bekunene lamanti-ke njengoba angangalo kangaka kuleli damu njengoba liphindze liwelele nangale lingale kubomakhelwane nabo njengoba lisuka la ngakithi solo liyawuphoseleka ngale liyawushona endansi ngale boPhongolo njengoba livele liwelele ngakhona solo ngiko kubuka ukuthi sive lesingala boLavumisa lesingale ePhongolo kukhanye ukuthi nasikhuluma ngetekufuna emanti abe ngilabonalisa ngowe ukuthi ngilanele lawo manti ebekunene. Bekunene
sikhumbule emuva lapha esigabeni sekutheni na kukhulunywa ngesomiso bekuthi indzawo leti la kukhanye ukuthi awusomiso nasifikile besifike sishaya kakhulu kuleti gotsi leti tanga lapha kangangoba nje nelulimo lolunyenti labalendile ngalapha lesingathi bebabalimi baboleka imali lena bashaya kakhulu somiso sabamisana kabi emsebentini leminyenti bebayenda ebekunene bekunene namuhla ke sekuhle kuthi nanga emandi eJosini akasasiwe nje kuphela ekunatha nekunisela kuleyo msebenzi lesitabe siyenda namuhla lamandi asatawubani ukuthi lofuna nje kutoncibilinzeka ajabule ukuthi utawungena emandini ende imisebenzi leminyenti lemihle nanga emanti asakhona sesitawasebenzisa ukuthi si benefit ngawo bekunene Sihlalo webhodi yase-Royal Jozini umnumzana Joe Swart uvetile ukuthi etinhlelweni tabo basafuna kwakha imisebenzi letawuzuza takhamuti. We want to provide more employment for the local community around us. We want to protect and improve the ecological assets within the reserve. And we want to make the nation proud by looking after His Majesty's Wildlife Reserve. I want to say thank you to His Majesty the King and the Swazi Nation for allowing us to borrow this land to preserve, protect and enhance it and to create a residential wildlife estate that will make the nation proud. Kanzi-ke kutetfulo base-Royal Jozini Private Nature Reserve betfule tinkhomo letisihlanu kuso silo semhlaba letintsatfu tengwenyama kusiletimbili tibe tendlovu yemhlaba. Kanzi-ke kulabo labetfulile abekaze yakhona na Dr. Gandawa wase-Springfield University. Ngilethe inkhomo etimbili kuwe bayethe sitobuya siyalungisa okunye siyabuya but ngithi nje hayi ngibonge wangamkhela sengacela university lapha na eZulwini bayethe wena ophakathi school Etindzabeni temsakato eChannel yeMaswati ngikhanyisile mabuza ngakimba lamafuso esigabeni. Sakwemukela mbukele ekhaya Dr. Alex Ngambule ne-Spiritual Civilization. Luhlelo lelingena njalo ngemgcibelo nga-9. Bite bonke bantu nibukele leli hlelo. Dr. ufundzisa ngekuconza simo sakho ungumuntu, uconze live likamoya, uconze tithunywa, uconze tidalwa, uconze ukuthi uNkulunkulu yini la ibekile ku-genealogy yakho, yini lengaphakamisa umsebenzi wakho, yini futhi longayenda. Letinto letivelako emaphusheni velako ebusuku ungaticonza kanjani uphathisweni wena lokho kufundwa kuyinye indzawo Spiritual Civilization la ku channel yeMaswati bekulihlelo lingena njalo ngemgcibelo 9 p.m. Siyabonga Dr. Alex Ngambule signing out. Now I surrender. Samukele emaswati amahle samukele labo labasanza kuvulela lona msakato. Hulumende kanye nalabamelele tinhlangano ema-PSUs bagcineke basayinile sivumelwano sayo i-salary review lokwende kwakuthi tisebenti letikhona kuleli lasekhaya eSwatini
sale-ke tiba nelethemba lekwakuthi tindzaba tato-ke lebebasolo bakhala ngato temiholo setingileto lesetisombululekile. No, singabika nje nokuthi cishe umsebenzi wethu lebesiwuhlanganele we-salary review sichubeke nawo lamuhla ukuthunywa nguye uhulumende. Cishe tinkulumo setifike emaphethelweni eke-ke siphetheke kanjani nathi sisayokubika kulabadzala labangibona bona abantu abesebenza umhlaba lokuthi tivumelane tethu tigcine tima kanjani etafuleni. Uhulumende uvumile kuqala ukuthi kulo scenario 3 implementa 100%, implementa fully. But kulo implementa kwakhe fully kunetigaba latibalile. Kuletigaba ke latibalile comrades ushito ukuthi kulama salaries wonke muntu utawuthola lokho lebe recommendwe consultant angeke akugiye uyakuthola 100%. Bese kwesibili kuba ukuthi ku-notch utawunotcha usuke ku-notch 5 uye ku-notch 1, usuka ku-notch 5 uya ku-notch 1. Loko uvete ukuthi uhulumende bekurecommendwe ngu-consultant vele ema-calculations ethu noma sesiyibuka i-report iyakuveta lokho ukuthi what i-consultant we are going to move to the nearest notch. Now we are the nearest notch nangabe wena ubuka ukuthi nearest notch wakho umbona ngeke ukuthi ubuka leli holo lakho nyalo ukuthi lingimalini, bese ubuka ukuthi upgrade bani, bese uyabuka ke ukuthi notch bani kuleyo grade lesha lengetulu kwaleli holo lakho, so lokho ukuthi immediately above your salary. Now kubuka ke cishe sonke tisebenti tahulumende ngoba uhulumende beyasola kumisile kunotcha ukuqasha cishe ke tonke tisebenti tahulumende inkumbi yathu notch 5 ngaphandle kwalabaqashwe nyalo labayi-few nalabo labathola ama-promotions recently kumbe bakuma-notch la basesele phasi ku-notch 1. So ke utawumuva usuke ku-notch 5 uye ku-notch 1 and then bese ke uya ngekunotcha kancane kancane njalo ngeminyaka uze uyofika ku-notch 5. Asisho ke nokuthi inkinga lenye lesibe nayo kube i-issue ye-back pay. Uhulumende uthite ude i-back pay but bekathite utasiniketa half wema-allowances 50% go-housing allowance singabisibala manje ku-housing allowance libe kufanele siyithole besitawuthola half bese uyayingeta-ke uthite ngaJulayi eminyakeni otako ibuyele ayi-backdate lebekasikweneta yona lolunye 50% bese uchubeka uzineta 100% going forward. Nakenta lokho bese sesiyabhukisana lokho ukuthi angeke kulunge ukuthi singajabuliswa kubana uthola labo housing allowance because labo housing allowance abasibenefiti sonke, kukhona labangeke bathole lutho kubo. Kwanyalo asicele ukuthi uhulumende akasikwenete yonke le housing yalo 6 months bese sithatha lena lebekayilungiselele ukuthi i-housing siyifake ngale imane iyakhe as percentage of i-back pay ngoba uhulumende usithembise ukuthi le-back pay yethu utasibhadala ngaJulayi eminyakeni otako. Indvuna kuleli tiko lokuxhumana nebuchwepheshe umhlonishwa Savannah Maziya sophakamiseke kwakhiwa kwebhodi lensha kuye-ke umlawuli wetekuxhumana kanti-ke lena bhodi kubekwa kwekuthi itawuholwa nguloyo lophethe kiyo-ke ibhizinesi eSwatini nathi Dlamini kubekwa kwekuthi utawusebenzisana kanye nebhodi lebeyisolo-ke ikhona. Appointed board members are as following. The chairperson is Mr. Inati, who is the CEO of Business Eswatini. Mr. Joseph Waring, who is an attorney of good standing, I hope, in our good country. And Ms. Longwala Mahlalela Zinyane, a consultant. We would like to congratulate the new board and we thank them for ensuring that they join us. We are really looking forward to them being responsible and keeping this institution strong. We are confident that the leadership team will guide ESCOM in strengthening regulation, expanding access, and accelerating the country's digital transformation agenda. We thank them for availing themselves to serve the country, and we look forward to a board of integrity, accountability, and good standing.
Isihlalo lomusha webhodi yemlawulo Texhumana lophindze abe ngumphathi wakabhizinisi eSwatini iNathi Dlamini ubonge ukuthi indvuna ibethembe ngalomsebenzi wethembisa ukuthi batawusebenta ngekutikhandla. I, as chairman, look forward to interacting meaningfully with the team just to ensure that we are aligned, firstly, to the vision of this ministry going forward. So we're looking forward to serve. And by the way, I have to say this. To be recognized and acknowledged by someone of your, or shall I say, unimpeachable caliber, it's something that's truly humbling to us, because I'm asking, what is it that you saw in us? And asking myself that question is just really emboldened me and my colleagues, that we do our very best so that we do not disappoint you or undermine the vision that you have, which is very good for the country. Lamalunga lamasha efake ekhatsi umnumzane Joseph Waring kanye namake longcwala amahlalela batawubambisana nemalunga lebevele akhona lafaka ekhatsi umphathi wemlawulo Texhumana Mvilawembe Dlamini, Bheki Nzinisa lochamuka itiko letemafa kanye nabongiwe Dlamini lochamuka itiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha. Lobikako uNcedile Mamba eMbabane. Asisha sibeke lapho maswahla mahle tindzaba taloke liviki kilolu hlelo iNewsweek. Ligama lami Mlandvo Methula, indzaba mayichubeke beyinhle nisale kahle.